Inggih pemilat selanjutnya nih, punika pemilat nomor undi Kudus. Sampun saya ke urusan kerajaan. Oke, suksma yang majang ring pengentar acara. Inde kalah langgena sampun kedua ring sekian. Sedulur kita ngelatur-matur, lugraya kita ngaturang pangastung hara, malarapat untuk Om Swastiastu. Di depan itu, sane meraga suci, sane Pakini Titian, Bapak Bupati, Murdani Jagat Padung, sane Mustika yang Titian, tim Panureksa, Bimbokara, Pidarto, Paso Bali, sane Buang yang Titian, lan Ida Dade, para semeton, sarang sami, sane Tersna Sing Titian. Pinajang beberapa Titian aturan rasa berbagio, lan rasiti bakti rek Ida sedang diwasa, duani antu paswecan Ida, iraga sarang sami dumugi, ngemangguhang kerahayuan dan kerahajengan ring rahayana dimangkin kaler parikrama bulan bahasa kaping 5 dumugi labda karya sida sidan itu malarapan antu muncarang Om awi genam asuna mesidi lugarayang hidya ngaturang pidato sani memuda usaha ngubopira keasrian segara. Nanging sedurung tiang lantur matur, lugrayang titiang binahan angge, titiang Igede Agus Yasa, titiang pinah ke Benesa dan Tuban, Kecamatan Kuta. Ida dane sarasami sane bangan titiang Pulau Bali, menjangka juga Pulau Bali, pinah ke Pulau wisata sane sampun kalokta ring jagate nyangkos dura negara manawi iraga sarang sami sampun pada uling Pulau Bali kaparinamo sekadi sane kesembuh inggih punika Pulau Seribu Pura, Pulau Surga, Pulau Dewata, utawi sanelian. Nabi mawinan Pulau Bali ini kesengguk sekali. Nika wantah keasrian Pulau Bali ini. Nika mawinan ngiring iraga sarang sami, stata ngupopira keasrian segara. Mangga para wisatawan utawi turis dan surut-surut lan ngakehan sane melancaran ke Pulau Bali. Yening sampun akeh turis sane melancaran ke Pulau Bali, sinah sampun perekonomian iraga yang sanincap. Yening sampun perekonomian iraga yang sanincap, sinah sampun kauripan iraga ngamecikan. Angge idarane sareng sami sane wangan kerja. Sile sinunggil palemahan Pulau Bali sane akeh lan sampun kalontah ring
dua negara ini keasliannya nih mina kadi segara akeh dados genah pariwisata ring Pulau Bali sekadi segara kita Klan, Canggu, Amet, Lovina, utawi saliyana nika mawina iraga stata nyaga keaslian utawi ngupo pira segara mangga para wisatawane senang melancaran ke Bali. Ini dari desa sami sapun api tata cara iraga ngupo pira segara puniki. Kaping pertama sampunang ngawak-ngawak utang dulu ring jero, ring margi, ring genah-genah pariwisata utamanya nih ring segara punika. Kaping kali nyiagaya genah dulu utawi tempat sampah pemakasnya nih sane wenten ring genah-genah pariwisata utamanya nih ring segara punika. Kaping 3 ngelaksanaya reklamasi laut sane sampun kemargian oleh guru Wisesa Iraga sane malarapan antuk nandur hutan bakau ring Ngurah Rai Denpasar ring Tahura Ngurah Rai Denpasar. Kaping 4 ngemargian sanksi marupa danda utawi denda majeng ikrama utawi wisatawan sane nenten genahan dulu ring tempat sane patut. Kipar yang nomor 5 ngicenang himbauan malarapan antuk spanduk ring wewidangan segara sane ngupo pira punika malarapan untuk membuang sampah pada tempatnya utawi ngundang dulu sani genah sani patut. Tiosan punika nika wenten sampun guru Wisesa Iraga utawi pemerintahan Provinsi Bali sampun ngewetuan peraturan gubernur nomor 917 warsa 2012 mapaikatan ring visi lan misi Bapak Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster menenen ide pembatasan timbunan sampah sekali pakai sapunika taler ring Kabupaten Badung sampun ngewetuan peraturan Bupati utawi Pergub nomor 17 warsa 2018 ngenenen ide pelarangan penggunaan sampah plastik. Mapaikatan ring Pergub punika wenten kabawas gerakan lanjutan anti sampah plastik utawi gelatik, gojek sampah plastik utawi gotik, Badung anti sampah plastik utawi batik. Napi mawina pergub nika kawetuan inggih punika au jagade sekali mungkin niki dados pikobat saile sinunggil pikobat ring Palemahan Iraga inggih punika lulu plastik. Yen manut ring hasil penelitian Universitas Hasanuddin sane kalaksananya ring pasar ikan Pautaru ring Makassar Indonesia kabawas panegara sane ngewetuan
lulu plastik terbesar kaping kalih di Jakarta. Sapunika taler ulam ring segara sane makin akeh basan ulame mendaki plastik. Nika mawinan iraga sareng sami patut ngupira keaslian segara punika mangda keaslian Pulau Bali ini tetap kesenengin oleh para wisatawan. Anggih idarane sareng sami yening sampun segara puniki tetap asri sinah sampun para wisatawan atau turis sani jagi rauh ke segara pasti ngancan mincan. Ye ring-ring ini mungkin ring tepung kalah mungkin titiang mapi nunas nyiring sikiang kayuna iraga sarang sami mangda iraga sarang-sarang ngupo kira keaslian segara di puniki sekadi malarapan sekadi napi sani atur titiang wong. Aye wanda sapunika titiang atur dikala wenten atur titiang saneten menggah ring arsa idadane sarasami tiang nas renebang sinampura kukuti tiang atur paramo santi om santi 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 om. Kewentenan orang waras saking guru isi selalu dengan